Hey Ken, we genius girl to phone na odino no sa girl we. A presenter you are fucking silver lady no. O me yan court na improving trend. Kwasia na me di 21 na me wo school. Penin toto ti se wo ma ye be wia me twe be share wo dem 5 days. Kwasia wo na kura ajewa. Wo na ye na dwubia ofrum poma wo na brewa na odi 91 ofrum poma kono ma pio na wasan afrum poma aba inti sa na wo de ne to no wa fro walla. Why the fuck are you surprised? Wo na kori senyi no ekokota me prove Kwasia penny abuwa mana ye bom abaso wo mbehu. My daughter was only suspended. Abusia me sure so be kai Kennedy Agyapong ni baby mama aye friend no Araba Dawson. Me sure so be kai woman we somewhere 2023 Kennedy Agyapong eni ni nya beef bi me no nam so Kennedy ebe tena radio ni TV so ebe chire mu se ne ba abaywa ba kwa na ye friend no Anel Agyapong abaywa no otwe bonsam tawa ye friend wi bi me no nam so ekore ye back and forth mami amfa nche Kennedy Agyapong no echi wa be pacho ni ade adwen se asem no etu atwa Kennedy Agyapong ba no so no wawie school me na make say ye maami anase Kennedy Agyapong ni baby mama ye friend no Araba Dawson no wasan ba bium aha e daily view GH so ye friend me Dan Kwasi Prince Messel so oba no subscribe no share na abusua no etumi akwaso ayekese na before me dey insem breakdown ni bi e dey ebro no. This episode is really brought to you by Charistic Company Limited in Rose Amishane Zaje capsules amode abe dwaman so se eduro yi eye tatahwe eduro oyoba na wohwe me utie me afo aso fa me say aya na edum fiti kwachi ya oti ya oti pains wase fidua no bro no so obi atumi te onkaso wa kon fiti ko moja nkeche se eflo ede ma won se bo mu na mba 2-3 days na atwa kwaji bi eduro yi ebetumi asiesi wa himfi obema enka papa ana aba wase na inoya deda oskuru so amabubo so FDI wi to me say you open do it to pharmacy herbal stores onsa ebeka mpanimfo ndo yi amabubo so yi ebi abusia yamna yensem ne so na me ye sure so obeka eye Kennedy Agyapong baby mama one no ewo abaywa na ye frɛ no Anel Agyapong abaywa na eda oskuru so no so somewhere 2022 2023 ano mo mienu nsem no ebe to edwa ma mo mienu be yo mo fi me no nam so obeka ya Kennedy eba social media tintankese no so ni TV ni radio so be keke nsem bi ni family matter ukona akopima no akopim ba ku se wa akopim pa pimpa na me wana me desei Obana pim na ya ode pa yele ayame de pa he oko me de ni ko SOS nko fo she da ko classes kransa no o makọ exams me decide exam de me ko oko ye exams na no pass me type me nyonko ba ko ne ba forensic scientist London no Wesley girls a bitin by half a point so went to me uncle SOS o su and so me bag girl no koya or pass it no excuse my language we am to me raw but no dear ade am pe we asin kwa na wo ye okohuri war any alatani guy die ni e kire no ye nadi na me omo fra me na me ade kra me kwa no so obana ko jump wall akoye 6 am so any a good onkwai beja hu sa okra o se bedimi o fra member bedimi o from bedimi emwa ana madam ekofa no me se be fie de onsi ho so adani back and forth me no nam so ni baby mama ya ye friend no Araba Dawson. Yes, and your friend no. Ebe pa cho, ebe pa eye ne former ex-husband your friend Kennedy Agyapong. We pa na cho say ensem bi a eba ya wan tumi anka ne yie no onfa enche no. Oba ba ko di Anel. Yeah. Oso di dwanto abrel. But up to now, when she dan su dwanto animo. Na ade me o se biso. Utie niame ne maami e kan ya. Ne maami nanka sonso abadwa na to awo. Mente. I say o maami ne bani nyina na abo me pa cho say. Mente. Ne awo kan ye nyina yi. Eden obetimi abe di dwanto aba na odi dwanto aba se menye ne de biem sesei aso opachew se den fa say oba se be edi mfa boni chenza nko tua school fees biem. Is that what you are saying? No, I just want to know from Ghanaians. Na ensamre de na nka adwebere wa ba sisi ma me no kura no abọ Kennedy aba so na obi nim de aba wasa mebiem abekeka nsem ya kire mu se Kennedy Agyapong Odi yenya munsie nkotie nsem no bi emra girl to phone na odino no sa girl we yakokota me prove oh yanko keke yanko
so smooth as you think. Utia, about 1 year. Say, if we so better, I allow you to do it. Ukona copy my copy, but we say we're copying. Pimpa and run it, they say. Oh, what you so kind. Start here SOS. Kwasia we mugo bisa ni say. Ono ne ba ni awu ni gina wa na SOS. Kwasia we onim se ni akwala no. Obin ye du pempen so na we de ne ko SOS a. Na oye exam a o pass eja enkrofo a omo aben no. Kwasia we de ne ko SOS. Ya wu ni fi efuma na oso SOS ko. Yo. Bien. Ne bagel. Marie bra. Ajia hen yakwaba. Osi but ne bagel koye no. Ne bagel. Marie eni dachi ma hanti na nnome no ebeka mu no. Weintia ena nnome a medi ato nso ne benya mu ne masefo no. Yenkoso. SOS tema. Die no kan yo. Kwasiafo na mo ka kire me se asem no edi 5 years no da bi endi 5 years mo ya moa pa. Kene ba beka asem wei. Na me ba no owie SOS da ben. Asem yo obekan na me ba na di 19. O kan asem wei 2020. Na me ba na di 26. 7 fucking years. Now ti ho bo nkro ke ka mo asem say. Mo agimi o. Mo fofra mo baby amode be come say. Media ye me intention me de ne be court. Not to win but to disgrace him. Mo pe amon dismiss it. Me ya appeal. Just say time bia na ni din wo papers ni. Se bodam ni bi ne court. Kwasia mpeni. Abu e mana ye bo mo abaso hu mo mbe hu. I am. Why won't I clout? Kwasia, who baby papa kwa anka we bejina. You think I will block you? I won't block you. O jai ono nya clouter. Inka we nya sasem bi kan kan ba no de ni beba besi wo Kwasia mpeni. Yanko so. Already, I just don't know we are so kwa away. Okobiri wo any other thing die e ko die. Point of fucking correction. Wa obi an ko chini so ofro wo ye hwan Kwasia mpeni. They came to find out say our boyfriend was the boy side. Onu so SOS. Boy o kana semi. We wie Cornell abuwa. Boy no was expelled for lying. My daughter was only suspended. Get your fucking English right. Because it does make a fucking difference. Oh, Jane. Will you Stella? Or no dear ye di. Feel holy child. I have proof. She was expelled from holy child. Or no po. We see. Or ye ra. Bodam papa. Hey Ken. We genius. Stella mpo. Na ye di were holy child. By a nun. Do you know what you should have done? Ye di no. Ne papa so jine di wo fie. Stella Agyapong, she was on her own. After sixth form. Kwasia. Eno won bekaye onu powusi oyewura. Oko legon we jine di o. Oko legon so na akodeti kromfo. Onu won san tre ewo police station. Meba no eden we di 19 or fine actually sabo so mi na omo betre omo exams. Ye hu so obo NTD Kwasia na me di 21 na me wo school. Penin toto ti se wo ma ye be wia me twe be share wo dem 5 days. Kwasia wo so wo ba akofro wo NTD wo de ne to wo nana kuna ajewa wo nana ye se
na dwubia ofrum poma wona na brewa na odi 91 ofrum poma konoma pio na wasan afrum poma aba nti sa na wode ne to no wafro walla why the fuck are you surprised wona na brewa kra adwa na oka blele fu no na onhri wo onkobo because mum pinin no ofu tokra abrewa no ofu ntokra na wakobo na wasana fu aba wo to badi ya adwen wo nana kori senyi no wafuru wo ntidi ayi wo so nana wo on the only to no afuru wo so muntie osi akola ya afuru wo obeka se ewo SOS wo no me ba no opa mema acha so mumbedi no Oria pabeka se akola no ko loss of Ch0pped mumbedi no so I will prove Miss Obokokot I will play nonsense with you wait now say bedime ewe SOS wow and he has proof of this. Say akwala no wa SOS. Chese wanye ne dakro. Onama no si obedime. Ow. Pamsikoba bisabiom. Then what is the sense in sitting on your radio station with a presenter you are fucking? Silver lady no. O me yanko court na improving trend. Na ka kire one day. Wuba besia. Onam school no si bedimi. Was really a show. Tia wo de tia obeka so di two nkrofofo. The same thing na me so me ye no. Monhwe. Suspend ya akwala na osi on gym woni fie no. Na me ma me wa abrochire o. Owa me ho misumi wo ho ena Stella de ne call na apartment bi ena akola ne suicide na ye frame me wo ho ena me si okay ena mo ma me voluntary deportation instead say me ye appeal no me ba no ena ye di akola ne bre me o kan hye wo hye san ye di akola ne bre me Oba na chicken post just say why ye na ye be graduation can see onko no na me ko hwehwe na na ado no nti me hwe chicken pox ni wie no can e frame me mankasa no manfa no call da ena me ko na na ado ho nti me ko na ado say that's foolish on any be kasa no friend no otu be ka chese la say Makona na sela baka se enkense se menye sa efiasem na mbisa ne se efiasa se zata na ne maami wie enka o ka chen maami na se mine onyina nim se ke na ombu ne maami nti wo ka chen maami da ba asem no enye mu ntumi nka ebinie akwala no kra ba fie ha wodi ni sie se nioma ne papa be aden because who slow o so di ana kra ba bebu ade kasi asem sa mi ni ndi inti me call man inti me fino ena ye kura ni office na see o man issue na me say there it was so stuff was me very sensitive to dusting no say amanie na me say amanie said yen say only say me maba me buy asem na thing for me also take me through what I was trying to prevent. And then I am Miss Nubaken. Don't worry, when we see, you see these tears I've shed, you will pay for every drop of. You will pay. Year repayment plan no. Ain't me call me fee. Because catcher Anel say, why yes, you know what, Anel, you are going to graduate. And this is the angle I'm going to go to. Me start gidi send ya me another thing or the beko school arbitrary.
So we were minding ourselves. And graduation time is soon. The graduation time is soon. SOS. And Bibisa Stella no say on the can see on Conusro so obeko. I'm seeing that. I just wanted to give you say I wouldn't want to be there like 2 mothers forward. Abusia ensem no bi eno no ensem no bi wa no de mini evidence wo hunti no me pese ye kwotie ma me na ensem no bi aha nti na mabo video na kire ma me na kasa bi ma kire mu se ensem ni ensem osane be ba bonti we kura de adutwam na ye be koso de ye ne adi ensem da chi de be tofom bi eba no ye be ma hwefo ne atiefo ehu de ko message so ba na wa subscribe no wa hye wa ma kasa fidie na da ha na abusia na tumi akoso ye kese na before me gira me kra ma me yakono na before me gira me kra mo ame yakono Charistic Company Limited ndro hindi eba me sha no kwaji bi oyo bi malaria how typhoid, diabetes or blood pressure ne yade type cause amfere wase ko kabigire wase lower cholesterol ne bad cholesterol wedru any hindi heba mesha zaman capsules no so ye memedru be mo gina so brane be ma odo yiro ko mutwu akompemizia na ho asane agufuma akwaji indroi na indroi adida o screen so amabubo so fdi ahwima dia atum se ye open do to akofuma se heba store sa onsa abeke mpanimfo indroi bia fa me dan kwesi prince macrow